ngaguqa ngadumisa ngase ngitshelwa abazalwane khona lapho embonweni ethi lebandla obukhonza kulo okhonza kulo nganisakhonza kulo lelo bandla umfundisi wakhona ubhadala imali kwenye indoda yikho lebandla lakhe likhula kanje ngachiya bemangele ngabona le secret yamadimoni obumnyama atrainayo azobuya emhlabeni ephethe lawo izikhali zena lezi ababendubula ngazo azohlupha futhi ngapha ithe ngisaguqile bazalwane bami ngisathe amagameni amathathu elikayisele ndodana ilizwi laduduma endlebeni zami bazalwane lathi ungakhuleki njengomzenzisi ungakhuleki njengomzenzisi ungakhuleki njengomzenzisi 3 times bazalwane ngagcotshwa inkosi bazalwane angikagcotshwa ebandleni yes they tried emabandleni but they shifted me mabe try ukuthi bangcobe babe sebengishiftele embusweni ongekho right so uNkulunkulu was always coming at you are a prophet ngakhumbula ke masithi esesiphambanweni baba bathethelele ngabakwazi abakwenza yes oh hayi ngiyakuzwa amen siyambonga uNkulunkulu ngileminye futhi imbono basana yebo sizangena komunye ke la hayi siyafunda impela siyakhula kwakulabafana abayi2 abafana laba abayi2 nje babethandana and the other one was abusing the other beating him umfana othanda umfana while watching okay in the sky appeared 2 angels while was amazed they came on earth 2 sets of angels followed them wearing white garments now I said to those boys hey look at the sky there is the Lord that I've been waiting for him all this time the angels kept on coming in sets of 2 I asked those boys do you see the angels and Jesus they said no the other boy said yes I see them lapho ke ngangibuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kwenzakalane lapha ngombono lo nginga understand yes ngombone nalo kwase kuthiwa kimi those 2 boys they stand for 2 kingdoms the kingdom of light and the kingdom of darkness okay ngoba nxa ngangibuza abantwana laba ngisithi mina liyambona yini uNkulunkulu ngendlela babesesiphithini ngakhona lo omunye wayebhizi ehlupho omunye lo omunye ekhala bakithi kuzwela kubuhlungu ehlutshwa lo hlutshwa wabesithi ngiyambona uJesu okay lo cha omunye wabethi angimboni ngoba sokuthiwa kimi kusho ama kingdom ayi2 umahlutshwa uzathathwa uzahlwithwa umahlupha uzosala so ngabe ngikubona ukuthi umahlupha uphethwe umoya kaSathane lohlupho omunye uphethwe umoya kaSathane vele uSathane is abusing us lapha emhlabeni kodwa abahlutshwa abantwana benkosi ku kingdom of light bazothi besahlutshwa bazothathwa umahlutshwa uzosala esithi hawo inkosi bilapha isithethe ibandla kwakunjalo mangibuza ngachasiselwa kanjalo okay ngiyakuzwa engikubona ukuthi njoba silapha siyahlutshwa yes singabantwana benkosi siyahlutshwa kakhulu kodwa sibekezeleni wathe sahlupha umahlupha inkosi uJesu yayivela emkhathini lengilosizayo bakithi ukuthi izamthatha umahlutshwa sizathatha uSathane sa enjoy abazalwane yebo esathi babambile esathi bazosidansela isiginci sami laba abantwana benkosi abangafuna ukungikhothamela abuye uJesu athatha ibandla lakhe athatha abahlutshwayo wow umahluphe lokho engaboni mntana le ndaba okusho ukuthi asikujabulele ukuhlushwa as long as sihlutshwa senkosini sisenkosini kula sizobona khona inkosi mahlushwa asikhathazeke mase singasahlushwa uJesu uthi ngalinqobela uthi you have many tribulations yes but I have overcome the world yebo kuye soba nokuthuka so bazalwane singasabi bazalwane singasaba sifana ndabo misheka bathi mabe ngena bathi hayi loba siyafa
Yes. kodwa thina ngeke sisikhothamele lesisithombe. Hayi, yebo. Bathi loba siyafa. Ya bangena bekwazi ukuthi phela umlilo uyachisha uyabulala. Uqinisile ngoba obani abathola amandla yilabo ababehlushwa. Yilabo abafa kwemlilweni. Kwamangala omahlupha nga. Yebo. Omahlupha besamangele sebaphosela labantu abachisa bahle batsha bangakafika esithandweni so. Hey bakithi. uNkulunkulu wethu siyazisaba thina izimo ungena lathi phakathi. Wow. Kufanele sibe lesibindi bazalwane. Phela nje. Ngoba into engayitshelwayo. Umahlupha uzosala. Umahlutshwa uzothathwa. Hey bakithi hey ende mina lo mahlutshwa sasikhangela inkosi uJesu ngengilosi zayo. Oh. Umahlupha kulanto ayibona. Mahlupha was busy. Ehlupha kuphela. Hlupha abuser. Hey ababe worried laba bahluphayo. Ababe worried ngoba inkosi izafika besabhizi. Abanye bengakaphenduki bethi sisahlupha maybe sizaphenduka. Ephendukani. Alilwazi usuku. Tshintshani bantwana benkosi akula sikhathi sokuthi nizaphenduka kusasa, nizayekela kusasa. Phendukani. Hey. Phendukanini ngempela siphenduke ende ngiqinisa abantwana benkosi ukuthi lingakhali ngenhlupho. Yes. Ngenani ngesibindi likwazi ukuthi vele selanqotshelwa. Oh yeah. Lizayibona inkosi khona lapho phakathi kwehlupho. Phakathi kwe-challenge, phakathi kwe-situation uzambona uJesu uyabulayo phakathi. Oh yes. Ayi lemibona inamandla. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Iyakhuthaza kakhulu ngempela. Kakhulu. Ithi nalo hluphayo ngoba kwayena umntana kaNkulunkulu. Repent kwawena yekela ukuhlupha. Yekela ukuhlupha. Kungcono wena kulabo abahlushwayo. Abahlushwayo vele bazothathwa bazophunyuswa. Itsho njalo incwadi ithi uNkulunkulu lenhlupho zabo uzaziphungula zibe zincane. Ukuhlutha okwenzelwa amakholwa yebo uSathane ufuna kube kukhulu kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uzayenza kube kuncane ngoba ulekhela abantu abakhe abamthandayo abamkhethayo bengene ezinhlupheni ezinhluphekweni ngenxa yegama la kuzazenza inhlupho zakhona zibe zincane. Bakithi sayibonga Nkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Bese ngithola ke omunye futhi umbono bazalwane bami. Yebo. Lapho kwakule bandla. Eceleni abanye bekhuleka. Phakathi ngaphandle duzane bekulomgwaqo. Ngale kwawo bekule bandla leZCC. Labo behlabela bethandaza. Ngabona kulomgwaqo uJesu esemayezini. Iyezi elikhulu elimhlophe qha. uJesu uvela lapho embethe igamenti elimhlophe elokuthula okunjengomfula. Lapha entanyeni wayefake iskafu esired. Kodwa bengimbona ngingedwa emgwaqweni. Abantu bengaphakathi echurch. Ngamangala. Ngisamangele kulowo mgwaqo. Ngambona uJesu egqoke igamenti elimhlophe efake iskafu esired efake le crown yakhe yobukhosi enhle kakhulu. Eyilokubomvu lokuyigolide lokuyisilver elokuthula okunjengomfula wathi kimi this time I am here for you. Ngaguqa ngadumisa. Ngase ngitshelwa bazalwane. Khona lapho embonweni ethi lebandla obukhonza kulo. Okhonza kulo nganisakhonza kulo lelo bandla. Umfundisi wakhona ubhadala imali kwenye indoda. Yikho lebandla lakhe likhula kanje. Okay. So ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Hey. Kakhulu. Ngoba wangikhipha ezintweni eziningi ezimangalisayo. Wangambulela lokuthi amanye amabandla amanga esisekelweni sakhe. Maningi amabandla angambulele ngawo khona ngeke ngichaze ukuthi yiwapi la wapi. Kodwa ngizothi abazalwane kufanele behlole mabesemabandleni ukuthi lapha kuchunyayelwa ngoJesu. Okay, yes. Yona inkonzo yokusondeza abantu esiphambanweni iyakhulunywa yini? Yona inkonzo ukukhuza isono. Yes. Iyakhulunywa yini? Yona inkonzo ukuthi abantu bephila ubungcwele. Iyakhulunywa yini? Yes. Bona bayakhunjuzwa yini abantu ukuthi igehena ikhona, lezulu likhona. Bona abantu bayakhunjuzwa ukuthandana lokuthi khona bazwelane ebunzimeni yini? Yes. Inkonzo esenziwa nguJesu. Ilotshiwe from kuMatthew kusiyafika kuRevelation.
inkonzo lezeli kuzo kuyenziwa yini khona lokho bazalwane nxa kuthiwa abantu ngama-followers of Jesus Christ kusho ukuthi bafanele baphile uMark from kuMatthew kusiyafika kuRevelation besenza khona lokhana okwasenziwa nguJesu labafundi kuyenziwa yini enkonzweni ze kumbe sokuchunyayelwa ngeprosperity lokuthi sisi izitha zethu sizitshaye njani mabe kuchala uthi back to sender 70 times 70 times 7 ngoba inkonzo ngatshelwa ukuthi abanye enkonzweni babhadala izimali kwenye indawo ukuthi inkonzo zabo zikhule bakithi shothi ukuthwala lokho ukuthwala ngaboniswa futhi ngenye inkonzo enye edumileyo kakhulu la eZimbabwe kunathwa amaglasi kuqoka amaqwaqwa kugcwele kuthiwa uyikhangele la inkonzo leyo kufika amadimoni angaphansi kwamanzi yiwana lawo akhona khona lapho yikho kunathwa amaglasi ama-champagne kuthostwa kusenziwani zinkonzo zena lezo enkonzweni kuphuzwa ama-champagne yebo bayachumayela kodwa igospel yabo ihlukile kulale esembhalweni yile ejabulisa inyama ayilandaba lokwakha umuntu angaphakathi yebo so uJesu uthi I'm here for you ngoba wayezongikhipha enkonzweni la okay yebo uthi this time I'm here for you understand ngaphuma ngaba semgwaqweni enye inkonzo ibhizi ngale bathandaze enye babhizi uthi this time I'm here for you inkonzo kumele siyibambelele yinkonzo eyisa umuntu kuJesu Kristu yebo njengenkosi lomsindisi kule enye inkonzo bazalwane njengoba ngila engase ngizitshela ukuthi hayi ngiza fellowshipa la ngoba kubalulekile ukufellowshipa ngisathanda ngisakhonale ngithi ngiza fellowshipa labo ngizakhuluma nje umbono lo angubhalanga bazalwane angisoze ngichazise amagama abantu lamagama ezinkonzo kodwa kwenzeka ukuthi khona ngibone embonweni sebefuna mbajoyine ukuthi ngikhulekele abantu okay bathi base pulpit yabo bangibiza bathi woza uzokhulekela abantu nxa ngifika laphana bathi laba abanye before ekhulekela abantu kufanele siqale semkhulekele thina khulekele wena kuqala khulekele mina kuqala ngivume mina ngokuzehlisa ngokuzehlisa lakho kubalulekile ngihle ngiguqe phansi ukuthi hayi bengikhulekele ke njoba besithi bafuna before ngikhulekela abantu kumele beqale bengikhulekele before bengikhulekela ngithi mina omama laba abazongikhulekela ngicela ukubuza ukuthi alikho emalangeni abo mama yini bathi hayi bese ngisithi mina ngoba ngifuna ukungcoliswa laba ngikwazi ngangikutsholoni kodwa ngayithola iminingi yakhona after that omama labana bahlehlele emuva mina ngihle ngizizwe ngicwaliswa ngomoya oyingcwele ngihle ngizizwe ukuthi manje sengisemoyeni bese kuthiwa omunye nje wabafundisi kazongikhulekela ethi nxa ebuya umfundisi lwana ngimbone etshintsha iface ethabatha umzimba omunye umprofeti wafayo uza kimi uphethe anointing oil uthabatha umzimba omunye umprofeti engimaziyo wafayo ethi maye uthabatha umzimba khona atshintshe futhi abuye lesimeni sowakho umzimba mina ngihle ngisemoyeni lapho athi nxa efika kimi sengikhuluma ngezilimi athi nxa efika kimi angangizwa manje sokufanele aphendulane lami angangizwa kufanele angigcobe ngalamafutha athi uyawavula angangizwa athi hayi mina ngimuzwa athi mina ngimuzwa alokhu yatshintsha iface ithabatha lwa umzimba lwano omuntu wafayo ithabatha wakhe ithabatha umzimba lwano wafayo ithabatha wakhe ayamele eceleni ahlupheke kakhulu la yathi angimuzwa ukuthi uthini mina ngilokho ngiqhubekile kuze kubuye omdala ebandleni kumbe ngithi umqali webandla embonweni athi nguwe bani ngikhulume ngezilimi igama lami ngezilimi ngisho ukuthi mina nginguzibani bani ngithunyiwe nguNkulunkulu ezulwini ukuletha abantu esiphambanweni to the cross athi hayi angangikhulekele naye bakithi angeke bangiyeke bonke ngimangale ngibhekela abantu omama inyawo zitshintshe uyazibona inyondo lezi zasemakhaya ezimhlophe ezilenyawo ezinde eziwondile ezicijile babe njalo inyawo kuthiwa nansana isizathu esenza ukuthi uyali ukuthi bakhulekele inyawo zabo azibonke izinjani
ngisukume. Kuchazani lezi inyawo lezi? Kokuchaza ukungcola okwakukhona phakathi kwabo, ngoba mina ngangibekise ngamalanga bomama, but uNkulunkulu wayesembonisa isizathu esenza wayala ukuthi bekuthinte ukuthi buka inyawo zabo ukungcola okukhona, because izandla bezizokubeka kulokungcola okunjalo phezu kwabo. Ngisho nalo mfundisi ubuyile ulesimo sokufa phakathi nesimo sokuphila kuyi. Lo mdala ke umtshela iqiniso straight uToni uthunywa uvele ezulwini, abafuna umuntu oyisa abantu ku cross la. Yeah. Lapha bafuna okwabo. Hey, bahambisa elinye ivangeli ngabuyela ngahlala phansi. Bhuti wami ngavuma ukuthi ya siyangena bazalwane endaweni esinjalo. Sifanele sikubheke ukuthi lapha bachumayela njani la. Umzalwane kumele azihlolele yena, ungadingi kuyahlolelwa. Hamba ufunda iBhayibheli understand ukuthi kade la uzozwela wena uNkulunkulu vele mawumthanda umfuna bhuti. Yes. uJesu wayengilanda phakathi athi I'm here for you. Come out. Phuma emabandleni nalawo. Ayikho lapho mina abantu abayishwa kimi. Kusho ukuthi bayishwa kwezinye indawo. Balahliwe abantu omnyama. Because lo mfundisi kumele abe lo mlando. Umfundisi akazibuza ukuthi uzaphendula ethini ngabantu laba abahola. Uzafika ukuthi ngoba uNkulunkulu uzababuza kuwe. Labo abantu uzababuza ukuthi iBhayibheli lalikhona, umoya ongcwele wayekhona, lalingezwa. Manje lifunda belithini? Izwi lenkosi. Belingayiboni imisebenzi. Ngoba masithi you shall see them by their fruits. Yebo. Belingayiboni imisebenzi ukuthi lokho akusahambelani nezwi labo. Bakithi. Ubungozi bokufundelwa nokutshelwa kanti umuntu kufanele ayifundele yena, azizwele yena umoya ongcwele. Exactly bhuti wami. Exactly bhuti wami, ngakubona lami ukuthi ya uNkulunkulu kodwa ngiyamthanda. Nxa ngabe wena uzimisela ukukhonza uNkulunkulu, umthanda ngempela uNkulunkulu, ngeke akulahle. uNkulunkulu akulahle. uNkulunkulu akulahle. Uzokupha idirection. Uyakupha idirection, uyakuvikela ezintweni zonke zena lezo. Hey bakithi, ngoba uNkulunkulu okwazi ukuthi kona abantwana bakhe phandle lapho uchila ukuthi kuningi esizahlangana lakho. Kulaba prophet beqiniso, kulaba prophet bamanga. Inkonzo lezi kulaba prophet abahambisa abantu straight kuJesu Kristu waseNazaretha, bebagayida, bebaluleka. Yes. Kulaba abalahlayo straight. Vele bona asebe kwenye kingdom of darkness. Yilapha njengoba bowuthi umbono awuthi inke ngiye kumbono lo omkhulu kumbe ngiuyeke kancane. Khona omunye omkhulu. Hayi lwana okaJesu lwana okaMashiyaka. Okay. Ikhuluma lo wakho umbono mhlawumbe yahambelana size ku. Bengifuna ukuza lo njengoba bowuxoxa nje ukuthi laba babhadalisa abantu imali. Mina kobufundisi khona lapha ababhadala khona. Kukhona lapha ababhadala khona imali. So kusho ukuthi kulalapha bahamba baphiwa khona amandla. Yes. Awukuthi ibandla linjani? Likhulu. Kwathwa every week bazalwane kwathwa uyabhadala imali. Bakithi. And kwathwa ibandla yikho elikhulile. And ibandla lalikhulile bazalwane. Kwakufiwa bazalwane. Kulala amabandla la abhadalisa labantu ukuthi bedle iPassover. Abazalwane bayabhadala ukuyadla iPhasika. Makumele kuyadliwa iPhasika kuyabhadala. Bayabhadala amabandla akwenza lokho. Kubhadalelwani bazalwane? Hayibo. uJesu ukubhadalelwani bazalwane? Siyakubhadala umzimba kaJesu legazi lakhe. Kulamabandla sakwenza khona lokho abazalwane bayabhadaliswa izimali. Bekhipha abazalwane izimali besithi bayakudla umzimba kaJesu. uJesu sethenga sesimthenga ngemali, insindiso lokumkhonza nje ukuthi wasifela sesimthenga yini ngemali bazalwane? Hayikho. Imali yani kade bazalwane yamaphasika? Ngiyazibuza ngoba ngamvele ngizibuza. Amabandla sakwenza uthole bechaya ekhanda omama abadala, obaba abadala, imali ungalayo. Cha kuyadliwa iPhasika. Hayi. Nakho lokho nje kwama signs. Mawumzalwane uyihlupa ngokuthi ufuna uNkulunkulu kufanele ubone. Andimali futhi somali encane futhi imali enkulu. Nxa ukuthi kuyothenga umfuziselo wegazi. Bese kuthiwa mhlawumbe kumbe 600 or 800 per head. Awu. Yenza umzekelo. Makusiyathenga umfuziselo wegazi, angazi abanye isinkwa abazibhekhela omama or siyakuyathengwa kumbe kuthengwa siphi esingela mvubelo. So kungakhosta ichurch yonke ukuthi kudliwe kucost imali ezingaka. Is it biblical yini bazalwane bami? Hayi, umuntu nomuntu angakhokha imali engangaleyo o 607 kwedliwa
khona sikhokhelane kanti vele angi-understand ngiyaku-understand ukuthi kuhlanganiswa imali yokuyathenga mhlawumbe lowo mfuziselo wegazi yebo ngoba phela ungathengwa nangomnikelo exactly ngifuna ukuza lapha kanti umnikelo ngwani ngoba vele lama-renters abekhitshwa behead yebo but manje lo dliwa ngokuthi kufanele mawuzowudla kufanele ukhiphe imali akhona amabandla anjalo bazalwane hayi bazalwane ziyakhitshwa imali lami ngike ngabe ngikhipha kaningi mina ngagcina sengikhonona ngempela ngithi hayi uJesu phela mina vele wayembhadalela then why mina kufanele ngibhadale because he paid for everything yebo uJesu wabhadala konke ngoba mangifunda iBhayibheli alitshela ukuthi akathengwa ngemali yes akathengwa nangegolide lithi wasithenga thina ngentengo ebalulekileyo thina fanele simthenge yini futhi so manje sibuza bazalwane that's why sisahamba sizonda bafuna lokusibulala bazalwane hey ngoba makunje kuyabe sokungathi kuthiwa you are against no asikho against bafundi sifundani kahle iBhayibheli ihole kahle abantu baholele esiphambanweni yekelana ukuholela abantu kuJesu lana ufileyo ongusathane le ngoba la ikhona ngale mbusweni wakhe uzibiza Lord hey usathane yeah so abanye vele sebahamba kuye sebeholela abantu kuphi kuye abasaholela abantu kuJesus Christ of Nazareth lo wafa wavuka exactly sebemholela kulwana ofileyo lwana ojajiweyo kudala ufile lwana usathane ngoba ukhona omunye ukhona nalo ofileyo bhutwana ufile usathane uzibiza Jesu khona kahle kodwa kungafika umntana enkosi ethi Jesus uyawa amadola guqa ethi amfuna ukuzwa igama lelo libizwa la ngoba libizwa ngokholwayo yeah alifuni liyamchisa ukingdom yakhe yeah eleleli igama lilamandla lithi Jesus Christ of Nazareth lilamandla bazalwane mawulibiza ukholwa leli yebo ungalibiza embusweni obumnyama ba paralyzed as long ukholwa baba paralyzed yebo uqinisile unless ungalibiza ungazazi indaba zakho ungakholwa but mawukholwa baba paralyzed yebo sayibonga Nkosi siyambonga uJehova butwana yeah nangu futhi omunye umbono lo umbono ukhuluma ngabantwana iverse yakhona sizayithola ku14 ku Revelation 14:9-11 umbono engiwubonileyo I saw many kids abangaba leminyaka engu14 kusiya phezulu ngase ngibona befakwa ama-barcode ebunzini ama-barcode la bazalwane yilawa ukuthi masithenga ukudla like yini everything esithenga esitolo kuba le barcode lapha kuyimpahla kube lokungama number nje khona laphana lokungama line yes ngambona ama-barcode anjalo ngamangala kakhulu ngisithi 666 ngakhuleka kakhulu ngikhulekela ibandla ukuthi sihambe ngerapture ngase ngikhulekela ukuthi abazosala ngesikhathi semark of the beast uJehova abanike amandla bazalwane sikhulekele labantu abethu ngoba umbono lo ngiubone emhla ka10/04/25 ndiyamanje into yamanje I started ukuthandazela abantwana ngoba ngangingabazwa bebuzwa ngambona befakwa kuphela bestempwa kuphela ama-barcode lawa so angazi ukuthi bazobe bestempwa kuphi kodwa ngiyacela abazalwane sikhulekele abantwana manje abantwana bethu usathane bamakile ufuna ukuthi ahlazicobele bona ngolwakho ucobo so abazalwane bonke nje sikhulekelele nini abantwana yebo abantwana bethu siyahamba semsebenzini sebatrusta sebachiye ezikolweni asikwazi ukusala kusenzakala ezikolweni asiwazi lama-teacher abebaphethe ukuthi amazi uJesu kumbe amazi so bazalwane asikhulekeleleni abantwana bethu yes ukuthi isigxivizo sasezulwini sona sihle sihlale kubo yebo ukuthi usathane mayethotho yabuya le mark yakhe ethole bele mark yasezulwini yebo ngizwa kahle sibafundise futhi labantwana bethu bazalwane ngoba abazi bancane abakafiki kulesi stage kuyathi kulahleka thina abantu abadala qinisile mawuthi sibafundisa ngoba futhi nelelizwe phela lisekho ezikolweni alisekho ezikolweni okusho ukuthi kufanele silipractice emakhaya fanele sibafundise emakhaya nje umntwana umtshele kahle ukuthi uJesu ukhona usathane ukhona kunje futhi iBhayibheli lawo befunda abaBhayibheli befunda ukukhuleka isidi yahlanyeleka uzathi lo bese bhekane lobunzima ungekho duze uzakhumbula ukuthi thina ekhaya siphila kanje uzalibiza igama lika Jesu uzabe sekutshela ukuthi hey mama ngibiza igama lika Jesu namhlanje esikolweni kulento nje kwabanje yebo ngoba uJesu malibiza igama lakhe ngokholwa uyavela qinisile
Amen. Amen. Bothe sofunda u14 Revelation 14:9-11 sofunda kancane nje ngophawu ngoba bengizibuza bazalwane ukuthi uphawu lolu wayilufakwa kanje ngendlela ebembona ngalo ngakhumbula ukuthi vele kuthiwa even masolufakwa even nabantwana bazolufakwa kuthiwa kuyabe kungakhethwa omdala lomncane uyabe lufakwa yep yo ngilungile ngifunde amen botwana Revelation 14 verse 9. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead amen or on his hand, 10, amen he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, amen which is poured out full strength into the cup of his indignation. amen He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. 11. amen And the smoke of their torment ascends forever and ever. amen And they have no rest day or night, amen who worship the beast and his image, Amen. and whoever receives the mark of his name. Amen. 12. Here is the patience of the saints. amen Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. 13. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord, and from now on, yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. amen siyabonga Yep. bazalwane bazalwane encwadi le ngiyacela ukuthi siyifundise abantwana Yeah. abantwana bethu njengoba ngikhulumile lapha iyakhuluma ngokuthi abazofaka uphawu bazobhekana lani bazabhekana lechibi lomlilo elinjani bethomentwe ngitsho laphambi kwezingilosi ibisikhuluma ngokuthi abazogcina ukukholo kwabo besenza kuhle babekelwa ngalindawo ekhaya ezulwini Yes. balemqhele kule Jerusalem elitshe elizithembiso Yep. abantwana bethu sibafundise umbhalo nalo sibabalele bayezwa abantwana lapha Yes. mina wami ngiyabe ngimbalele umuzwe buza ama questions ukuthi mama nxa iBhayibheli lisithi so ma kusenzeka so singathathi kancane abantwana laba sibafundise sibabalele kubha kulotshiwe Yebo. baba lembuzo abantwana laba kuyahlanyeleka isithi eyi1 la yabe ufuna ukuyenza kuhle Uyaqinisile. ngoba uyabezwila ukuthi umama uthi kusazoyenzakala into enje ende sikubalile so sibafundisa abantwana bethu kwenzela ukuthi lobu sathane engafika singekho thina Yes. bazaba le right okuyala Yebo. besiba le faith esihlanyelekile ngoba nathi thina abazali senze njani sibafundisile Sibafundisile, njengoba yes. mbonde befakwa lapha ngoba siyezi isikhathi indabeni le yensindiso omunye lomunye yazimela Yes. but thina as a parents kumele sifundise ini abantwana bethu Siphinde then uMongcwele will take over Yes. as long when umfundise indlela Yes. efanele Qiniso uNkulunkulu ngeke kubeke ucala as a parent you played your part kuza Amen. ukuthi yena umntwana wenze njani Amen. amen Nguzwa kahle. siyabonga kahle. Yo. Asibakhulekeleni bazalwana abantwana bethu. amen Yo ziningi ngempela izinto. Yabona bengeke inkosi ikubonise lokho ekubonise khona for no reason. ya Khona lokho okuhlelwayo kuhlelwayo. Khona okuhlelwayo. Mhlawumbe sekuqalile already kuyasebenza thina mhlawumbe asazi. thina sazi But okwethu kuhlala edolweni. thina okwethu ukuhlala edolweni ngoba usathana ufuna ukuqeda uyabona ukuthi usathane futhi uyakwazi ukuthi labadala vele ubangenelile manje ubhizi ngalaba abancane labo uyabamaka ufuna ukubamaka uyabafuna kahle kahle ufuna wonke umuntu le into ezomjabulisa nje ukuthi khona ebone sitsha labantu abaningi Yeah. Eish. ngoba yena uyakwazi ukuthi uyanga Yena ngoba uyazi vele. so kadlali isiphetho njalo sakhe. ulandela abancane labadala konke Eish. yeah so abantu bethu sibafundise uMongcwele ngiyamthemba mina Yes. uza ngena ayenze wakhe umsebenzi la kufanele awenze khona Yebo. Yebo. siyabonga Amen. amen kulomunye futhi umbono ngithi ngiqale kuphi ngizoqala lapho ngilwe lomunye umama wabaleka ngase ngibona sengile arrow yokushuta ngashuta ijuba elimnyama bazonda bathi waye ngibulale ijuba indawo le bazalwane yayindawo ngathi umuzi omkhulu umuzi lwana
kwakulama gate. So mangingena lapho mangisilwa ngilwa lo muntu like ku drive in. Ngisahamba ngibhekile nampana kule ndawo lapho okuhleli khona abantu baningi bayi round like ngathi kule ndawo lapho kulesihlalo esingathi kuhlala abaphezulu. Kuzoba ngapha lesihlalo emaceleni kuhleli nje abantu la ngapha emaceleni kuhleli nje abantu. So mina mangiqhamuka le ngilwa nalo mama ngiya khona lapha yana fanele ngiye khona lapha engabe sengishuta ijuba la file imnyama. Yeah. I-arrow ngazi yavela ngazibona semphethe i-arrow ngashuta ijuba lela. Kwathiwa waye ubulela ijuba lela ngathi vele ngibulele ngoba bemfuna ukulibulala ijuba lela. Yep. Ngabona sengiphahliwe manje. Ngapha kwami kwakulabantu abayi20 la ngapha kulabantu abayi20. So kuphethwe izibhamu manje. Yo. Kuthiwa sokufanele ngidutshulwe. Hayibo. Bazama laba abayi20. Zayehlula ukundubula. Bazama laba bangapha zayehlula. Kwathi lwano hleli ziyala. Mabethi kwathi iqueen lana ehleli ngale phahlwe ngabanye abaphezulu yathi no yashuka izonde kakhulu ibuya kimthwa ngumuntu onjani ongadubulekiyo yathi manje ngiyamsondelela ngizomdubula eseduze yathi ibuya isibeka lapha isibhamu ngascreama sajema. Kwathiwa ngumuntu bani lo ongadubulekiyo. Nxa besatsho njalo ba confused bona bodwa sebephendulana mina ngithuli. Yeah. Mina ngikhulumi angithuli. Ngabona amadoda amaningi. Ngale ilizwi manje lithi kimi khangela le bangikhangela ngangale njengoba ngisho bazalo ukuthi indawo enkulu. Ngabona amadoda amaningi ephethe izibhamu ama AK47. Ilizwi lathi kimi uyababona baku training. They are about to send to the world. Oh. To war. Ayaya. Nxa ngibakhangele mina ngambona ukuthi ngabantu kodwa ngathi kungamadimoni. Uyabona abantu ababona ukuthi ngabantu kodwa ngathi kulokunya ngazo kungathi asobantu. Yep. And bebe busy bazalwane ngathi bebe chama press up ama final bazothunyelwa emhlabeni ukuzokulwa. So omama laba ngathi sengikhalile mina isibhamu sabo sajema bamangala ukuthi wayengadubuleki. Ngase ngithola ke bazalwane iverse ka Jeremiah 1:19. Okay. Iverse ka Jeremiah 1:19 ithi khona baza kulwa lawe kodwa kabayi kukwehlula. Yes. Ngilawe. Omubi angazafuna ukukubulala mzalwane. Kodwa nxa ulo Jesu. Yes. Izikhali zakhe ziyajema. Yep. As long wena ngaphakathi kwakho kuphila uJesu. Oh yeah. Ibuya ku verse lana ka 1 John 4 ethi greater is he. Oh yep. Umkhulu ongakithi kunalo osezweni. Ngachiya bemangele. Ngabona le secret. Yamadimoni obumnyama atrainayo azobuya emhlabeni ephethe lawo izikhali zena lezi ababendubula ngazo azohlupha futhi ngapha. So sikhulekeni bazalwane life is spiritual. Kuningi okwenzakalayo ngale bumnyameni. Usathani kaphumuli kalali kuhlala kulama strategies amatshe ukuthi kuzohlutshwa abantwana bakaNkuluNkulu ngapha. So okwangibonisa ukuthi impilo le yep. Thina lathi njengoba bebhizi kangaka bazalwane ngizothi lathi asibeni busy isihlobo zami. Ngempela isikhathi asibeni busy ngoJesu asifideni ngezwi sikhulekelane siqinisane sibambane ngezwi sime lathi. Yebo. Lathi siphelele ngezikhali zikamoya lezane ezikhulunywa lapha na ku Ephesians. Yep. Bethi nxa bebuya lezabo izikhalinyana ngoba ezabo vele izikhalinyana. Bethola thina siphethe ezivutha umlilo ezika Jehova. Yes. uNkulunkulu eyehlisele army yasezulwini. Yebo. Ngoba nxa simile kuNkulunkulu thina abangakithi bakhulu ukudlula laba abakubo. Ngiyakuzwa. Amen. Okusho ukuthi kuyisign leyo ukuthi ikhona lempi ezayo. Yebo. Kodwa bangabe singahlala ebukhoneni bukaNkulunkulu njengoba wena nje uNkulunkulu ekuveze ungadubuleki. Nathi ngeke basenze lutho. Ngeke bhutamba ngasihlupha yes. Yebo. Kodwa ngeke besibulale, ngeke besiqede. Yebo. Kahle bazomangala ukuthi kathi waye bengabulaleki laba abantu. Bebuyele futhi becabanga ngesinye strategy. Because uSathane vele uyabuyela ehlala phansi. And ema ehlala phansi mzalwane ecabanga ngomzalwane yilapho asebezobheka your weaknesses. Njoba beqine kangaka. Ujuda kula lapha ababuthakathaka khona. Lapha singaba ngena ngakhona. Yeah. Yikho bazalwane nje abazalwane ufanele sihlale sizibuyisele enkosini sivuma. Oh yebo. Ngoba bengathi besiyabuya bekuthola usukuthakathaka kumbe kula lapho sohamba khona wrong. Kuyaba yigate sebangangena baku destroy. Qinisile. Ngoba mina babemangele.
ukuthi Yeah. kadubuleki sifuna ukumbulala bese beyitshelile bese bezitshelile ukuthi ngalesi strategy bazama bebaningi kangaka ngiyi1 cabanga usathane nxa bebuya usathane ezo attack umntaka kaNkulunkulu kabuye yedwa umntakade babuya bephelele futhi yena ubuye bem45 wena ngaleso sikhathi maybe mzalwana ukhulekala ukukhule kuba ukukhathelwa wapho ukuthi baba utosozulu nayi protection wala lwana yena u45 phandle bamila abanye abayi backup kodwa ngenxa yokuthi sinomkhulu yebo nxa evele wena uhlelo usenkosini lo omkhulu nxa befike khona bayabuyela bemangela ukuthi yes simehlulekile njani yebo behlala phansi futhi ya ukuhlala nje enkosini singabi busy size sikhathale sikhohle ukuyikhulekela kakhulu butwami ngoba sibusy inkinga yethu ezave sibusy kakhulu sibusy sibusy ngezinto zethu ngezinto zethu ukuthi size sehleke lokuzikhulekela ngicela ke sifunde uPaslam 37 uPaslam uMahubo 37 size sehluleke lokuzikhulekela bona they are busy ngale ba busy basebenza baziqinisa bathinthini thina lathi kufanele sibe busy ngezwi lenkosi yebo ukuthi lathi siqine sibe semandleni yes the wicked watches the righteous and seeks to slay him 33 the Lord will not leave him in his hand nor condemn him when he is judged amen la izwa bazalana incwadi yesithembiso yep kuthiwa omubi uyamqaphela olungileyo ufuna ukumbulala uSathani uyabaqaphela abantwana bakaNkuluNkulu abavumayo ukuthi uJesu Kristu inkosi lomsindisi yep usiqaphela ngoba uyakwazi ukuthi nxa sivuma ukuthi uJesu Kristu inkosi lomsindisi sizalungiswa ebubini yena ahleze ebhize ebuhlanyela silunge yes ebese funa ukusenzani ukusibulala kodwa kuthiwa inkosi kayikumnikela emandleni akhe olungileyo kayikumlahla lapho ethonisiswa yep sithenjisiwe bazalwane ukuthi uNkulunkulu nxa sihlala kuJesu bazalwane yes simkhonza ngeqiniso sifida on this word siphila on this word siliphila ilizwi lakhe ngitsho umubi angazasiqaphele ufuna ukusibulala yep akayi kuphumelela yes izwi lenkosi litsho njalo lithi khona akayi kuphumelela ngoba inkosi ayisoze isinikele thina emandleni yes inkosi lana engazange yavuma ukuthi uDaniel adliwe emgodini wengonyama ayikuvuma ukuthi thina uSathane asidle lamadimoni akhe njalo sizaphoshwa abazalwane kufanele understand ukuthi sizaphoshwa emgodini sizangena ku challenge but ngeke isibulale yep inamandla sizangena khona ungena emlilweni yep ngoba vele uSathane abesihlele but ngeke sife asizukusha sizaphuma bemangela ukuthi njani engafanga thina besimhlelela limnandi izwi lenkosi bazalwane ya kakhulu so masihlala kulo siyakwazi bazalwane ama challenges wayekele esilokhu singene saphuma thina okuningi and siphuma lamanye amandla yes oDaniel mabephuma lapha begqokiswa ama chain egolide izitha zakhona ngabona zazo ziphonga ukukhalela phansi sokuphela labantu ababemcebelile bakithi ngoba bona babengela ama chain egolide umuntu abamcebelileyo besethi uyadliwa ingonyama uphuma enqobile siyagqokiswa futhi chain egolide ekhuphulelwa isikhundla ngamandla kabani kaNkulunkulu isitha sakho sike sikhangele phansi sithi intaba ingodi kumbe ungaphi ngingene encatsha yebo singakwazi yakubheka kanjani sona kade sicanta uzakufa kanti lutho sithola ukuthi uyaphila nje inkosi lana yathi nxe kuyenkosi Daniel ingabe uyaphila na uDaniel wasabela sathi makadunyiswe uNkulunkulu kaDaniel ngoba uNkulunkulu wethu kasilahli kuphela thina bazalwane uSathane nxa esichallengeile vele yikho esichallenge yabefuna ukuthi sidawuthe sibe lokubalisa kakhulu and thina mase sekudawutheni sibalisa kakhulu yena yilapho engena engena lamadimoni akhamani bazalwana siwavumena ama challenges sibekwazi asikho sodwa siyaphuma futhi siyaphuma sinqobile sithathwa kwenye level sibekwa kwenye level sihlale ku faith singayali ngoba makufanele udlule vele emgodini wengonyama kufanele udlule yebo kodwa kuzasala kumangela abantu ukuthi hey lo mgodi phela bekufanele ngabe sefile lo azi mina lezi ndaba that's why ngihlala ngisho nje ngithi la sikhuluma indaba ezimnandi amen butwane ukuthi siyangena khona sike sahlelelwa futhi asingeni sodwa hayi asingeni sodwa mina nginokuthi ngizibhekile ngithi uNkulunkulu ngabe akekho ngabe sengafa ukubonisa khona ukuthi asingeni sodwa yebo
asingeni sodwa singena lo nkulunkulu labo pheze bezibuza ukuthi kade wayephila abazibuze bephenduke siyabadinga ngapha ngoba amandla lana abaloya ngawo ngalelana siyadinga ngapha koKristu yes ngalawo aphela ukuloya ngapha abathabatha isiKristu bale energy enzima kabi ngali bayisebenzisa endaweni wrong ababuye beze ngapha bazosebenzisa le energy la ngapha beyisebenzisela ukuphila kwabo okulokuthula asoze bakuthathele ngomunye umuntu futhi othi lobo uhamba omunye umuntu ehlele ethi uyafakisa utholakele wena ukusithi inkosi ngophetheyo impilo yami ngokwaziyo uNkulunkulu impilo yami isezandleni zakho kuphela nje eish alale memeza igama lakho evuke kubona uphila kusasa umthakade achwa ekhanda yebo abuyele futhi angazi why bangakhathali bathatha uJesu ngoba banenkinga yokulokhu bebuyela endaweni wrong balokho bebuyela kanti bele ngabe bababona ukuthi lo nalamandla wasebenzisayo imali yiwapha amandla awuthi ke size kulawa wakhe amandla sishiye la sebenzi lana wabakhohlisa vele uSathane uhleze ukukhohlisa kuyenga ekunika into ezokulibazisa kancane ekunika into ezokulibazisa kancane awukwakhe vele ngamanga konke it's all fake yebo but okaNkulunkulu ioriginal okaSathane ngokwesikhashana okaNkulunkulu ngokulapha kade okungunaphakade ezake izinto zilokulapha kade okungapheliwe yes njalo azamnandi indaba hayi siyambona yebo simdumisa njalo bazalwane noJehova emuhle nanku futhi omunye umbono bazalwane bami ngangikhuleka lapha kwakusebusuku kwakungo12 bazalwane lapha ngangizokhuleka ngeyami indlela indlela engangizokhuleka ngayo ngangihlaselwa so ngangiziposition ukuthi la senza akhuleka and njengoba senza akhuleka ngifuna ukukhuleka ngezitha zami lezi ezingihlaselayo I think ngangizobe lami ngibizwa umlilo wezulu lapha ngiyanichazela abazalwane kodwa imkhuleko engangizobe ngiyikhuleka ngaleso sikhathi umlilo wezulu uchisa amandla abo lani ubachise labo khona lapha ngoba bayangihlasela ngithe ngisaguqile bazalwane bami ngisathe amagameni amathathu elikayisele endodana ilizwi laduduma endlebeni zami bazalwane lathi ungakhuleki njengomzenzisi ungakhuleki njengomzenzisi ungakhuleki njengomzenzisi 3 times bazalwane ngaze ngazizwa ngathi ansayizwa lenyama yami ngendlela izwi lelane laduduma uyabona izwi likhuluma lapho izwi liphuma nga lichaye laduma kwangathi ukuthi zi kodwa ngilokho ngilizwile lisithi ungakhuleki njengomzenzisi ungakhuleki njengomzenzisi 3 times endlebeni zami bazalwane kwabe sokuthiwa kimi 777 completeness kwabe sokuthiwa 3 times end times end times end times kwakumhla ka24/02/25 kumanje yebo this year sizayithola ke incwadi okungakhuleki njengomzenzisi kuMatthew 6:5-8 bazalwane lapho ngakufunda ukuthi lokukhuleka kwethu kufanele sikhuleke sinanzelele bazalwane ukuthi lezitha lezi siyabe sisilwa lazo ngabantwana bakaNkulunkulu bazalwane umthakade ngumntaka kaNkulunkulu isatanist ngumntaka kaNkulunkulu umuntu okuzwisa ubuhlungu umntaka kaNkulunkulu so bazalwane kukhona imkhuleko esiyake siyenze thina sesizondile lathi ngoba inyama iyabe ibuhlungu othola ukuthi umkhuleko wakhona usuyenza ukuthi the way ohambisa ngakhona wena ufuna uyechaya la senyameni yomntaka kaNkulunkulu kanti umkhuleko lwana kufanele mawukhuleka wena uqondane lemsebenzi yobumnyama hayi lo mntaka kaNkulunkulu ngoba laye lwana igazi lisamncengela ukuthi aphenduke yikho lapho esizwa khona uJesu esithi khona bangakuchaya lesisihlathi umnike lesi wayesitsho khona ukuthi singaphindisela okubi lokubi kodwa siyake siatheke bazalwane kubuhlungu phela uyabulela ungalalanga umbonile umakhelwane lebroom yakhe ehlele endlini yakho ubususithi umlilo wezulu akumchise la umlilo wezulu uchisa umntaka kaNkulunkulu la uNkulunkulu ulindele ukuthi arepent igazi lachithekela wena ukuthi la uthethelele izono lachithekela la naye futhi so bazalwane masingabantwana bakaNkulunkulu ufanele impilo ezisingazibambeliyo nezandleni lelo langa ngatshelwa khona ukuthi impilo engayibambele ezandleni zami ngiyibhekise kuNkulunkulu ngatshelwa straight ukuthi yekela ukukhuleka njengomzenzisi
Ngiyakuzwa. Indlela esilwa ngayo bazalwane kwezinye indawo sifundiswa kahle vele abafundisi mina kwezinye indawo besifundisha ukuthi uyazi la uthi back to sender. Yebo kujwayelekile ke lokho. lokho. Uyazi ukuthi 70 times 70 times 7. Umuntu azathi umlilo yes khona ivesi lana kuHebrews ethi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Mawusho umuntu kaNkulunkulu uvula umlomo uthi woza umlilo oqothulayo kaNkulunkulu uchisa ubani. Kuyasawunda mawumuntu kaNkulunkulu. Ngendlela mina ngimubi ngayo makungathiwa umlilo kaNkulunkulu awungiqothule manje. Ngingakujabulela ukuqothula. Angeke. Asiqothuleni imisebenzi yabo obumnyama. Hayibo. Kumbe zinyoka abalazo, kumbe ngama powers abo kundiza, kumbe ngama poison abaphetheyo, kumbe zinyoka labo fezela babo. Asichiseni bona singabachisi. Bona sibacelele repentance. Yebo. Ngiyakuzwa. Ngoba zona leziyani izitha lathi sike saba izitha zombuso. Kakhulu yebo. Lathi mhlambe sisase izitha silokho singaboni. Silalapha esimthunuka khona uJesu siphendukisa ubutha kuye. Singakaphendukisa amamukela besizitha zakhe. Yebo. Kasiqothula. Wasibekezelela. Hey. Ngangizokhuleka njalo ngezitha zami bazalwane. Then ngaphiwa le message. Oh yeah. Izitha zami vele ngatshelwa kwathiwa mbathande kakhulu mbakhulekele kakhulu. Okay. Ngoba ububi kanjani? Igazi lika Jesu lasibekela inqwaba yobubi. Sibuyela back futhi kuleyana. Ivesi lana engafundiswa ngothando ngisehlule ukuthethelela. Ukuthi isitha sakho yasikhulekela. Yebo. Ungathi khona izinyo ngezinyo. Ilihlo ngelihlo hayi. Umkhulekele. Kunzima kungavumi. Kunzima. La umonco lo kubambayo lawo kulokho kwakukubambile la kwenilanga uzombamba. And nxa engaguqukanga wena wenze okulungileyo. Yena usazojajelwa kwakho kuba angafuni ukuguquka kukho. But wena mawususisithi hayi impama la umuthi impama umuntu 2 feet wena la iselifana. Yeah. Akusela buhle. Ngiyakuzwa. Sokuyibubuyisela okubi ngokubi. Kuba njalo. So wena lawo usithi wena ulungile la iselinto eyiwane njani? Efanayo manje. Efananayo. Kanti akumelanga. Umkhulekele noma eqolodela ngoba abanye bafike bakuhlukumeze baphinde baqolodele futhi. Bakuthuke sibili umuntu umuzwa ukuthi la ngiyathukwa kodwa uNkulunkulu ebethu umkhulekele. Yinto lami engayifundishayo bazalwane bami ngithe ngizoyishare lani. Yes. Ukuthi khona inyama thina singazwela vele ngesinye isikhathi lama verse akhona phela singasebenzisa vele ukuthi silathi sikhuleke sikhomande siphindisele kule inye futhi ethandwa abaprofeti uzothiwa which must die. Yep. Umthakathi kafi. uNkulunkulu utsho njalo yini? Ngabe wayesitsho njalo wayezathi thina zona sife lathi. Ikhona sila bayithandayo lami ngeke ngayicheka kabi ivesi lana ngiyafisa lokuthi ngeke ngilandelele kahle ethi umthakathi kafi. Ikhona ku Testament elidala lapha uyathola bemila abaprofeti kuma sermon kunzima which must die. Hayi thina sibizelwanga leyo nkonzo. Hayi. uJesu kasibizelanga wabuya wayiyala wathi yena ungaphindiseli okubi lokubi. Yebo. Yikho wathi kulwana wesifazana okwakuthiwa uphingile ufanele lokufa wabuza ukuthi mbani ongela sono la. Wathongela sono kaqalise. Babaleka bonke. Ngoba wayebonisa khona ukuthi mina lezami ubhutule zakhe lawo lezakho. Yebo. Kodwa singaya kuye yena othethelelayo. Yes. Sizathethelelwa. Singazibambeli. Sizayimosha. Yeah, so imosha mase seyibambela. Sizayimosha. Hayi iyazwakala. Sibizela leyo nkonzo anyway ukuthi kufanele vele sithethelele sikhulekelane sibathande bonke abantu butwana nabahluphayo sikhumbule bakithi sizathathwa thina omahlutsha. Yes. Soon and very soon. Singaze sahamba silahlekelwe ukukholwa kwethu omahlutshwa. Yazi sithi sifika ngale kuthiwa yilabo abagcina ubuntombi baba. Ngikhuluma ngobuntombi bezwe ngikhuluma ubuntombi bezulu. Ngobani na laba? Yilaba abagcina ubuntombi baba zange bafebelezwe. Yes. Abathi loba kunzima ezweni bathi thina vele ezwe asithandani lawo. Abagcinela ubuntombi babo ukuthi thina singumkawundlu the bride of Christ. Izwe siyalichiya, abahluphayo siyabachiya, abafuna ukusibulala siyabachiya, kodwa sibheke kuJesu. Bayithi. Ngoza kahle. Yebo. Ubuthe Matthew 6. Matthew 6 7 and 8. Matthew 6 verse 5 and 8. 5 to 8 number 5 and 8. 5 to 8. Matthew 6 5 to 8. Ithi ku verse 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. Amen.
For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, Amen. that they may be seen by men. Amen. Assuredly, I say to you, they have their reward. 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, Amen. and your Father who sees in secret will reward you openly. Amen. 7. And when you pray, do not use vain repetitions Amen. as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. 8. Amen. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. Amen bazalwane. Ngayiphiwa lencwadi leyi bazalwane. Ngakunanzelela ukuthi thina esikhathini esiningi sikhuleka ngezinye indlela. Siyangena bazalwane, ungene mzalwane ekukhulekeni, yazi lokhu ubalisa ngezitha zakho, ukukhuluma ngendlela ofuna abachiswe ngazo. Ngayithatha njalo ngoba mina lama was about to pray ngaleyo ndlela. Lelo langa I change the way I pray bazalwane. Yep. I change it. I understand ukuthi abantu labana loba benjalo ba abantwana bakaNkuluNkulu. Ngaguquka bazalwane ngoba uzathatha 1 hour ukhangele nje indlela othandaza ngayo bazalwane. Kule 1 hour maybe yazi uzubize lezimpi zonke zasezulwini uthi azimhlasele lwa. Ngiyafanisela bazalwane. Siyazazi ukuthi sikhule kanjani mase silinyaziwe. Yebo. Ubiza umlilo oNkulunkulu uthi awumqothule lwa. Uku 1 hour prayer ukhuleka kubaba osezulwini lothando. Othanda abantu abakhe bonke. Yo. Uzutemeleza uphinda ama words uthi consume uthi umntaka kaNkulunkulu. Shisa ngomlilo. Kufanele ubheke ukuthi ama words la wena kumntaka bani. Hey ngempela. uNkulunkulu uzasibuza ngokukhuleka kwethu ukuthi sasifuze ba. Yeah. Sake samuzwa yena uJesu echise sasimuzwe esithi lezono zakho azithethelele. Hamba. Ususilisile. Azange simuzwe. Yebo. Hamba ungabusona. Sange simuzwe sithi ichachiswa wena lezono zakho. Hayi. Fanele silibheke leBhayibheli bazalwa nami ngisacela umoya ukulizwisisa. Yes. Sibhekele ukuthi labantu abasihluphayo labo they were created njengathi. Siba addressa kanjani mabe sihluphile? Yep. Lithini iBhayibheli? Nxa kuthiwa nanku kubekezela kwabangcwele thina sizatholakala sabe yilabo ababekezelayo yini? Yes. Kube sizatholakala sasiyilabo nabathi hayi thina lathi asithintwa phela la. Silo uNkulunkulu unguphi ke lo uNkulunkulu ongumlilo oqothulayo ngoba thina wethu uluthando. Nxa iqothula yena uqothula imisebenzi omnyama akaqothula umuntu. Isikhathi sokuqothula siyeza le echibini lomlilo. Yes. Yisho lese sizabhekana laso kwamanje siqothula imisebenzi omnyama. Sisazwa aqothulwa kahle abangayanga ezulwini echibini lomlilo. Ngoba umuntu yena nje engafunanga ukuphenduka. Yikho laza kuzwa khona ukuqothuleka kulapho azo understand ukuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Yes. Ngiyakuzwa. Amen. Amen. Hayi namandla. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Ileyinye futhi bazalwane engake ngayiphiwa futhi umbono. Yep. About izitsha abazalwane. Izitsha. Okay. U2 Timothy 2:20. Lapho kwakubuzwa ngokuthi uyisitsha esinjani. Kwase kuthiwa hamba uchumayele hayi ngikwenye indawo engayaziyo. Ubabuze labo ukuthi bayizitsha ezinjani. Abantwana benkosi lami ngibuzwa. Yep. 2 Timothy 2:20. Ngifunda. Yebo la benzoyifuna kahle ngesindebele. Okay. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Amen. Amen. Ukuthi sizibheke bazalwane ukuthi siyizitsha ezinjani? Hey. Ngoba kuthiwa kukhona izitsha ezokulahlwa. Kukhona izitsha zokusebenzisa. Yebo. So thina bazalwane sifananisiwe lezitsha ezinjalo. So iverse lana yesithi kimi uyisitsha esinjani wena? Zihlole wena. Yep. Ungaba yisitsha sokugcinwa yini? Ungaba yisitsha esilungele ukubeka laphana kuthiwa siyahlobisa, sihle kakhulu siyahlobisa.
uyisitsha lesiyana ukuthi hayi asila msebenzi lesi asisilahleni. Hey. Ungabe uNkulunkulu maye kukhangele wena ezulwini. Uthi hayi ngimgcine lo ulomsebenzi lami. Yep. Ngiphakile. Kusafanele ahambe ayiphakulula abanye, ayophakela abanye. Uyileso yini? Hey. Sitsha. Yeah. Kumbuyileso sisabekiwe. Ngesikhathi usazosetshenziswa usahlotshisiwe lapha. Usazothathwa ngesikhathi usaselaphana ku room divide usathathwa ngesikhathi kuyophakelwa futhi ukudla uyephakela abanye. Hey. Kumbuyileso ukuthi asisela msebenzi. Sesilahliwe. Yo. Ungesinjani isitsha? Hey. Ngabuzwa lo mbuzo wabhekiswa kimi kuqala kwathiwa hamba kuyobabuza. Ukuthi bayizitsha ezinjani. uNkulunkulu ezulwini ulento eziningi afuna ukuzenza ngabantu vele lapha wasiletha kule purpose. Yep. Ebese sithi efika kimi ethole vele ngingasafanelanga. Ethola omunye ethi hayi ngisazomsebenzisa ambeke lapha. Athola omunye efanele amphakele. Athi hamba uyophakula ukudla lokho. Bafike ngalabantu bamhlamba lasi. Bamthuke. Bam-undermine. Bambuza imbuzo. Hey. Abakwazi isitsha esiphathisiweyo. Sebebuza lo nkulunkulu sebephikisa lo nkulunkulu emuntwini othunyiweyo. uNkulunkulu upha ngokuphaka ukudla kwakhe wathi hamba. Bazalana sibo bonke abantu elibabona bekhuluma ngoJesu beqamba bezisithi balamanga. Likunanzelele. Yebo. Ngoba abazalwane bayama bephikise. Abanye abazalwane lapha bathunywe uNkulunkulu ngokweqiniso. Nxa usima wona usahlulela kumbe ujaja kumbe uphikisa afana lokuthi uphikisa uNkulunkulu. Nanzelela ungabi isitshe ezolahlwa. Mhlawumbe ubusabekela isikhathi. Yes. Sokuthi lawe kuzaphakela ukudla uthunywe. Usuzolahlwa ngenxa yokuthi uyehluleka ukwamukela ukudla okubuye ngesinye isitsha. Wena ngama emotions akho. Lobufarisi kuthi abafarisi babefunda too much eBhayibheli kodwa babesehle kubona uJesu inkosi lomsindisi. Hey bakithi. Bayilahla khompa. Abazange bambone. Belokho behamba ungakunanzelela bhuti babengasahambeli ukuthi bayalalela uJesu. Bebehlala belombuzo. Entweni onkayikhuluma bethi uthi hayi thina sithini hayi singathi uzasizwe. Kulabazalwana abanjalo bhuti. Bakhona impela. Abathi nxa belaleli izwi ebelombuzo. Abafarisi laba babhaliwe bagcwele la. Babengayela ukuyafunda. Inkosi yabalahlekela behamba layo. Yebo. Yabalahlekela ikhona thina lasilayo la uJesu embhalweni lo. Sinanzele singalahlwa bazalwane. Sisibe izitshale zane ezizalahlwa. Yo. Izwi lenkosi silalo. Bathunywa abantwana benkosi uNkulunkulu esefakile wathi okwakho sokwanele usugcwele hamba. Lifike lapha nala lijaje li undermine. Lize likhiphe lamagama anzima. Khonapho wena lawe uNkulunkulu besalindele ukuphakela ku kasaphaki sekulahla. Uphenduka kube isitsha ngasasifuni. Akasasifuni. Kade ufuna ukusebenzisa. Because ukuze lawo ngelinye ilanga uthola usuthunyiwe ufanele ukuqala ulalele. Yebo. Lathi sake saqala sahlala salalela. Yes. Loba singazwisisi salalela sathula sahamba ezindlini singazwisisi kodwa silalele. Kubalulekile ukulalela uhambe uyobuza uNkulunkulu ngomthandazo hayi futhi uquestiona lokhana usiyacela impendulo usithi inkosi anizwisisi dani ukuhlala ku judgment seat. Hey. Ngathi ngibuzwe njalo ngayethuka lami namanje ngihlala ngizibuza ukuthi ngicela ukuba isitsha sakho sokusebenzisa. Ngicela ukungabi isitsha sokulahlwa. Yebo. Ngiyacela Nkosi ngibe lesani isitsha esihlala si ready. Yes. Ukuphakelwa. Yebo. Ngihambe awuphakela ugold. Uphakela usiyashare. Labanye. Akusekhona kwakho wedwa. Yebo. Ukuthi uyashare labanye. Yebo. Indaba zezulu vela sozethu. Aso yami ngeyethu. Waniswanikwa nje kuthiwa adlulisela kwabanye. Manje uzathola sesisola. Uzathola sesijajana. Fana lokuthi ngibe ngibhizi ngithi wena lihlo lamduba uthule enxwala. Anti sifananiswe lokuthi singumzimba kaKristu. Sifana nalezitho zomzimba. Yebo. So nxa wena usumile ususole esinye isitsha. Kuthi uthi uyabusutshela unyalo wakho ukuthi wena zwane lami uduba ukuthi ugobile ubhekele. Hey bakithi.
wena lo zwane uziblema lo wena uziblema wena vele yebe so bazalwana sinanzelelene enkonzweni kaKristu kufanele sibambisaneni siyinto eyi-1 umzimba wodwa wena mawubhizi usithi isitshele sana uzisola wena usola another part of your body yes ngoba lapha kuKristu awumi ube yi-1 ube libandla silibandla sisonke sisonke siyinto eyodwa somzimba and ungabona simanyana ngaleyo ndlela sibambana ngaleyo ndlela usathana usenkingeni usenkingeni enkulu angaze afise lokuthi kanti manje ngiyexesha ngakuphi umgodi singabambana ngaleyo ndlela uNkulunkulu afuna sibambane ngayo angeke ayithole indawo uzashwela ngoba ezulwini vele bamxotsha ngoba umhlaba le yindawo yakhathembele kuyo okusho ukuthi kufanele sizibheke thina umunye nomunye ayibheke ukuthi konje mina ngiyisitsha senjani before nje ukubheka abanye abantu akuyibheke wena uqala ngawe bhutwami yabona le ndaba lana okuhlola umoya hlola wena kuqala hayi ukuthi uzomthola umzalwane ebhizi ehlele endlini hlola umoya wena uhlolile hlola wena ingqondo yakho ibolile phakathi lenhliziyo yakho yazazi wena ukuthi imicabango yakho ungakakhipha amawethu yakwazi ukubolile okungaphakathi kwakho zilungisise wena cela wena ugesi ube yisitshe esihle before ubuzo okhangela ezinye izitshe inamandla impela lazo lezi zinye izitsha lezi uNkulunkulu la ubhizi phela mase sizihlola la uNkulunkulu uyasincedisa ukuthi silunge yes ufuna ukuphaka vele uJehova ukudla kithi ibandla lakho ufuna liqoqana ufuna uzolanda umakoti fast uyathi udamaged wena ungcolile kwa wena uzosola esinye isitsha kanti beqala uyilo ugcwele amanyala kwa wena uzosola esinye isitsha lizalahlwa uNkulunkulu khona apho yena ulinde ukuthi uzigezise present yourself yebo ufuna ukuphaka isikhathi uvele mhlawumbe umsenzo wawubeka kudala ulokho elinda ukuthi uzigezise phela la wekhipha phela amanyala but wena instead ukuthi ukhipha amanyala yilo ivesi lala lithi uzokhakela njani ugongolo oluselihlweni lomfowenu uthiyela ukwelakho yi problem engiyibone ngathi thina bazalwane ngiqalisa ngami ngiqalisa ngami siyathanda ukuphointa uphointa nga akuthi uphointa ngalo uphointela nga ngabe kuyenzeka nje umuntu uthi uphointele omunye uphointe nga vele futhi mawenza kanje yonke leminye ikhombe wena exactly futhi kuba njalo ngoba siyasholana uNkulunkulu uJesu afuna sisholane njalo ufuna sibumbaneni ngothando wasibonisa yena ehamba loJudas wayezamthengisa just imagine ngabe kwakuyilesi sikhathi sethu kungaso Jesu usuhlele etafuleni ukwazi ukuthi lo uyoza kuthengisa umuntu nje asithongela Kristu mbowe la kulunga wayengayenzani butwa awumshaya same time etafuleni awumshaya same time uzongifuna ukuzongithengisa wena ufuna ukungithengisa mangabe kumele amrebuke ayomrebuke same time khona lapha ahlatha ngidla ababulali ahlabotshwe ngamaketa ngathi kukhangelana ukuthi uJesu sibonisana udlala etafuleni uyamgezisa lenyawo njengabantu kodwa uyakwazi ukuthi uyade suka lapho vele uSathane uhleli phakathi kwakhe sehleli ngefull force futhi uJesu ayekwazi vele kufanele kwenzeke sensitsho manje umakhelwana kuhlebele nje ukuthi phela unazi bani le poison lapha nozokufakela just imagine nje umuntu wa this days kanjani umsindo ongasuka lapho ngiyakutshela kungezwakala omunye angabulala lokubulala angahlabulale yena kuqala engakabulawa so kuyabonisa ukuthi singabantu kulokuhlakanipha kumele sikucele kakhulu ukuze sinqobe lo mubi lo because vele umuntu mayese uSathane sehleli kuyi ukuthi amenzisa into embi uyabe semrula lokhana ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ungamnqoba ngobuhle yena emubi uyasale mangelela uyakwazi ukuthi umuntu uyasale mangelela vele ubuhle buyanqoba ububi uqinisile but ububi abunqoba ubuhle hayi ubuhle yibo obuhambla umuntu omubi abe humbled kakhulu amangala uthi kanjani umuntu mhlamba wakwenzela into embi ekubona usmile uthi all is well yazi umuntu lwana la uyahamba ecabanga kathi akubona umsiza usisilom na amangale yena what uyazi umuntu lwana ayirepenta lo ayikhona yena yedwa uyazicorrecta usazosizwa ke ngumoya ongcwele ngesenzo sobuhle osenzilewe njalo yamnandi kakhulu le impela ke sizihloleni thina ke sizibhekeni thina amen kosifuna ukusebenzisa abazalwane amen ngiyayithi nje mangabe ngijwayele ukukhuluma ngithi mina nje ongakamthatha uJesu mthathe abe inkosi nomsindisi ngoba uyisitsha afuna ukusebenzisa kwawena thina sesikuye thina sesihleli kuye
nathi ufuna ukusebenzisa ke sihloleni thina. Amen. Ngamunye nje ungahlali lokho uthi mina sengaba right sengaba perfect. Kancane awulokwenza lento abathi i-introspection. Amen. Uzibheke wena ukuthi kodwa ngisame kahle nje ngisase right nje. Amen. Kanjalo sawunqoba. Amen bhuti wami siyabonga. Hey siyabonga uJehova. Yebo. Sayibonga Nkosi. Hayi ngiyacabanga siyivala khona la. Hayi sivala khona lapha bhuti wami. Hayi sayibonga Nkosi impela Siyabonga siyivala uJehova. futhi ngenothi elihle kabi. Amen. Elithi asoyibheka. Amen. Yazi ngiyathanda wonke ama visions owalethile. Amen. Because ubusilethela nje ama visions. Amen. Ahambisana nezwi. Amen. Uma ngabe futhi ehambisana nezwi futhi nje ayayenza isense enza kubonakala ukuthi ngempela awaqhamuki kwiso sebhedayo. Amen. Azosixwayisa, azosilungisa, azothi ake sibuye sizenaki enkosini. Amen. Yona yodwa igama la uJesu Kristu. Amen. Baningi sizwile khona nabanye Eh? kodwa khona lo la ezwini lo la Jesus eBhayibhelini Christ of Nazareth. Jesu Kristu Amen. lo afa wavuka Amen. wazinqoba ukufa asizeni kuyena mhlawumbe namazwi nje awokuvala for Amen. today. Yes. Hayi ngiyabonga abazalwane bami. Ngizothi nje asikeni sizihlole nini. Sizibuyisele enkosini. Yebo. Sizihlole ukuthi thina sisayenza kahle yini. Ingabe uNkulunkulu satsho athi ngiyamazi sisitholakele umntanami lwana uyangithanda uyangikhonza. Ingabe uyaziqhenya yini ngathi bantwana benkosi thina esithi siphendukile. Yebo. Kuthiwa waziqhenya ngoJobe phambi kaSathane wathi umbonile yini inceku yami uJobe ethembekileyo. Yes. Ingabe lakithi bazalwane singabantwana benkosi kusayenzeka yini lokho sikukhulekela ukuthi sihleli sibe ngabantwana uNkulunkulu aziqhenya ngabo phambi kaSathane. Yebo. Bese ngizothi kwabangakamemukela uJesu bavula inhliziyo zabo. Oh yes. Nabo bebuye bezoba yizitsha lezo uNkulunkulu afuna ukuzisebenzisa Yebo. azophaka ukudla behambe labo bayisherela abanye. Oh yes. Siyambonga uNkulunkulu sibe yizitsha zokuthokoza endlini kaJehova uJehova athokoza ngazo. Yebo. Azichaya isifuba athi anytime yathi sibani sukuma uhambe endaweni engaka Yes. esefakile ukudla kwakhe uyoshare. Singabe izitsha ezilindele ukulahlwa Yebo. ezingasafuneki esezifuqelwe le ukuthi zizalahlwa. Amen bazalwa. Singabi njalo. Inkosi libusise lonke ngiyalithanda. Isigcine sibekezele bazalwane. Yes. Sisichikachike silindele uJesu ozayo masinyane. Yebo Bazalwane siyohlangana laphana sesigqoka ingubo zethu ezimhlophe. Amen bazalwane. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sesitholakele. Hawu bakithi siyabonga. Amen. Nawe bekufanele ngibhale lapho ukuthi uProphet tholakele encube. Ngokomthetho. Because yona position yakho le. Yona yiyo. Ngayizwa zisuka nje. Siyasaba ukubizwa ngapha. Bathi ke since wacela nje wathi cha mina nje wabhala nje ukuthi sisikulungile. Sithola ya ayinkosi yami. Mina ngagcotshwa inkosi bhuti wami. Yebo. Ngagcotshwa inkosi bazalwane. Angikagcotshwa ebandleni. Yes. They tried emabandleni but they shifted me. Mabe try ukuthi bangcobe babe sebengishiftele embusweni ongekho right. So uNkulunkulu was always coming at you are a prophet. You are a prophet. Azangibonisa ukuthi umprofet ugcwalelwa izinto ezithile because you are a prophet. So ngizosho ukuthi ngagcotshwe ezulwini. Yebo. Laloba kungenzeka ngoba uNkulunkulu uyafisa ukuthi kupheleliseke emhlabeni. Kodwa ngagcotshwe ezulwini. Yes. Amen. Hayi futhi olwasezulwini lumile ingwena phakade. Amen. Futhi iyithela ama fruits akhona. Yila oqeda kushisherela wona wonke. Yazi kukho konke oshisherele khona konke ngikubambile. Angazi emakhaya nibambe ini kodwa nakhe ngikubambe kakhulu mina. Ngibambe izwi. Hlale nje sifundele lizwi. Mangalifundi lelizwi lokamoya uyaguga uba mubi uba intembi. Inkosi yami. Ya sifuna ukuba njalo. Amen. Wes2 engiyibambile njengoba nje sengiyivala. Mina ngisayozibheka ukuthi konje ngiyisitshe esinjani. Amen. Nawe uyakwazi wena okufanele ukubheke kulungile. Nami ngiyakwazi. Sibonge kakhulu. Siyabonga. Amen. Sayibonga Nkosi inibusise nonke emakhaya. Kube umusa nje. Ngathi nje asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Nami ngithanda indlela esimangalisa siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen bazalwane. Yes.